手好正向。mu gitekerezo cyanjye ikizakurikira iyicwa ry'umuyobozi w'ikirenga wa Iran nta gushidikanya rwose Iran ubu ngubu ikintu igiye gukurikizaho ni gukora igerageza no gushaka intwaro kirimbuzi bizarangira ibonye intwaro zifite ubumara bwa nucleaire nyuma y'ibyababayeho ubu ngubu biragaragara ko ihanganisha ry'intwaro kirimbuzi hagati ya Israel na Iran ritagifite rutangira gusa nabyo no kubivuga ubwabyo birababaje. Iki cyumweru cyose gishize Perezida Donald Trump ari gukoresha igitutu ari kuvuga ko agiye kohereza ingabo ku butaka bwa Iran. Aya niyo marorerwa ya mbere agiye kubaho muri ibi bikorwa bya gisirikare kandi bishobora kuzarangirira mu by'ukuri mwimeneka ry'amaraso menshi ndetse no kurushaho gutuma iyi ntambara itutumba ku rwego rwo kuba byagira ingaruka ku bantu benshi. Ni ikibazo gikomeye kuba abaturage badashobora kumvwa mu byo bari kuvuga. Ni muhamagare White House, ni muze online mwese. Ni muvugane n'abadepite, muvugane n'inteko ishinga amategeko, muvugane n'uwo ari we wese muri bubone, muvugane n'abasenateri, twubaha ibyemezo byanyu. Ariko ntabwo dushyigikiye icyemezo icyo ari cyo cyose kirimo kohereza ingabo ku butaka bwa Iran. Koko twebwe turifuza ko nk'abaturage ijwi ryacu mu ryumva. Yego turabyemera. Harimo ikibazo cyo kuba turi gusaba amahoro, ariko hakabamo nanone n'ikindi cyo kuba twayarwanira. Ariko ni mwibuke ko muri abayobozi twatoye turi kugira ngo mujye mwumva ijwi ry'umuturage. Ntabwo dushyigikiye intambara nk'abaturage. Murakoze. Imana kandi bahe umugisha. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare cyifashishije ubuvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi. Ubu cyiteguye kuguha ubufasha ku ndwara zitandukanye zirimo indwara z'umutima, diabete, impyiko, igifu, umwijima, umugongo, umutwe udakira, indwara z'uruhu, ubugumba, prostate, guhangana n'ingaruka zo kwikinisha, ama-infection ku bagore n'abakobwa ndetse no kunanirwa kunoza amabanga y'abashakanye. Turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi indwara zose zigenanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menya neza kwita ku buzima bwawe ugana ikigo Kunda Ubuzima Healthcare. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako yegeranye na Hotel Okapi ikoreramo Genesis TV muri etaje ibanza hasi ground floor. Wanatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara kuri 07 45 68 66 42. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo wa3.kundubuzima.rw. Mu kigo Kunda Ubuzima Healthcare, kwita ku buzima bwawe ni inshingano zacu. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irahari ku bwawe. Iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura byose bigomba guturuka i Dubai. Amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'3 kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi yishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutugana aho dukorera Igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Perezida Trump akomeje gusubiramo imvugo zitera ubwoba igihugu cya Iran, avuga ko agiye kohereza ingabo zirwanira ku butaka, yarangiza akigarura n'ikirwa cyo mu kigobe cy'abaperesi. Nta gushidikanya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ari ku gitutu cy'iterabwoba ryaba muri Mossad kubera azi neza amabara yakoze mu nyandiko zashyizwe hanze za Epstein. Arabizi neza rero ko Minisitiri w'Intebe wa Israel yakomeje kuzimukangisha muri iyi ntambara y'ubushotoranyi bari kugaba ku gihugu cya Iran.
perezida wa Amerika uzwi nk'umuperezida wa mbere w'umubeshyi ku isi akaba anitwara nk'umuntu utarize, akomeje kugaragara nk'utari umwizerwa na busa. Ikibabaje nuko abayobozi ba leta zunze ubumwe z'abanyamerika bo bagikomeje kumwizera, bakizera ko ubuyobozi bafite buzatsinda iyi ntambara mu rwego rwa gisirikare, kandi nyamara ni intambara bigaragara ko bo batazayishobora. Ni intambara iri kubashyira mu byago, ndetse ahubwo bakaba banahagaze nabi ukurikije aho iri kubaganisha. Ibyemezo bafashe byabaye ibyo gushora ingabo za leta zunze ubumwe z'abanyamerika mu cyorezo cyo guhitana ubuzima bwabo. Perezida wa Amerika yagaragaje ko ururimi rwonyine abasha kumva ni ururimi rwo kumuhata umuriro. Ibyo rero nibyo byabaye igisubizo cy'ibikorwa Perezida Trump aherutse gukora byo gukangisha kohereza ingabo zirwanira ku butaka no kugira ngo aze kwigarurira igice cy'ubutaka bwa Irani. Ari nayo mpamvu natwe turayishinga no kumenyesha ko ubundi iyi niyo ntambara twari twarategereje igihe kirekire. Turi kuribwa ngaho nayirahire yohereza abasirikare baza kurwanira ku butaka. Icyo nicyo turindiriye, nicyo kizagaragaza koko ubushobozi bari bafite mu kwitegura ubu bushotoranyi, ndetse no kuvuga ko bazabasha kwigarurira ubutaka bw'igihugu cyacu. Nta kindi muzacyura uretse gusa ipfunwe, ndetse no kuba abasirikare banyu tuzabafata amatekwa ubundi tukabambikira ubusa ku karubanda. Aha niho muzajya mwakiburira nubwo mwikubita mu gatuza muvuga ko muri abashotoranye. Abakomando banyu ndetse n'abasirikare banyu bazahinduka ibyo kurya by'ubwoko bw'amafi ya za shaka ari mu mazi y'inyanja yo mu kigobe cy'abaperesi. Mfite ikibazo. Abantu mwacuruzaga imyenda kera mwabigenzaga mute ngo mwemeze umuguzi ku mwenda runaka ari mwiza kandi umanitse ku giti adashobora kubona niba uzamubera nta wambara? Uyu munsi wabonye uburyo abacuruzi bafite mannequin cyangwa se dummies ziteye nk'abantu bambika umwambaro ugahita ubona uko uzawambara azaberwa. Ntabwo wigeze wibaza aho ziriya mannequin ziva muri Multi Plastic Company Limited. Nitwe dufite mannequin z'ubwoko bwose, iz'abagore, iz'abagabo ndetse n'iz'abana. Ni mannequin ziri mu ngano zose wambika umwambaro ikagaragaza uburyo uzawambara azaberwa. Ni mannequin za original, iyo yituye hasi nta kiba. Ku bacuruza imyenda, ku bafite inzu zambika abageni n'izimurika imideri, ikintu cyiza mwakwikorera aka kanya ni ukugana Multi Plastic Company Limited. Turaranguza, ariko n'abashaka detaye turabakira. Aho waba uri hose mu gihugu tuzikugezaho. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus, imbere ya station idasakaye yo munsi y'umusigiti. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 40 18 43. Kera abantu bakoraga batunguka cyangwa se bunguka make cyane kubera impamvu ebyiri z'ingenzi. Ikoranabuhanga ryari ritaratera imbere, kandi ibigo nka Afrinovators n'abahanga nka Teacher Sam ntabwo babagaho ngo bafashe abantu kuri byaza umusaruro. Ubu byarahindutse kubera ko abafite ibigo by'ubucuruzi, iby'ikoranabuhanga, amashuri, abatanga serivisi z'ubukerarugendo, amavuriro, imiryango itari ya leta n'abandi. Ubu iyo mugannye Afrinovators usibye kububakira imbuga za internet, ahubwo banatuma ibikorwa byanyu bimenyekana hakoreshejwe ikoranabuhanga. Babubakira website iriho byose kuva ku kugaragaza abo muri bo, ibyo mukora, mission yanyu, uko abantu babagana n'ibindi. Bayikorera hosting ku buryo ikandaho igafunguka mu masegonda atageze kuri 5. Babaha domain name nka .com, .rw, .org n'izindi. Babakorera email marketing, mukajya mwohereza email z'ibikorwa byanyu ku bantu benshi icyarimwe. Bahuza WhatsApp ya business yawe na website yawe. Bagukorera email z'akazi zigera kuri 5. Uzajya kandi ubona amahugurwa yihariye uzajya uhabwa na Teacher Sam ajyanye n'uburyo ubucuruzi bwunguka hakoreshejwe internet. Bazatunganya kandi bakurikirane konti zawe za social media. Bazakora cyangwa se bavugurure profile yawe kuri Google. Bagukurikirana umwaka wose bareba uko social media zawe zikora, bakwamamariza ukwezi kose kuri social media, kandi bagukorere branding yose nko gukora flyers, logo, business cards n'ibindi. Urimo kumva ari byiza kandi ntarakubwira ko ibingibi byari bisanzwe byishyurwa 300 by'amanyarwanda, ariko ubu kugera mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026 ni 150, nayo wishyura make andi ukazayishyura nyuma ya Noheli n'ubunani. Wowe andika ijambo rya digital promo mu ijambo rimwe Afrinovators, wohereze kuri 07 85 73 7078 cyangwa kuri email info@afrinovators.com, cyangwa ujyaho Afrinovators ikorera muri Town Center Building mu mujyi muri etage ya mbere B. Ndabasuhuje kandi nizeye ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereye. Reka tuganire uyu munsi. Tugize amahirwe yo kuganira na Bwana Nizeyimana Steven. Kubana twaba twaratangiranye umuyoboro kera tukiri kuri rya zina ryo hambere abarundi baje kutubwira ngo ni iryabo, muratwibuka byanze bikunze kuko
twakunze kuganira cyane muri za ntambara za Hamas na Israel, sibyo Steven? Niko bimeze, nibwo twaganiriye. Icyo gihe twaganiriye ukiri umuseribateri, uri umugabo wubatse. Ubwo ndi kujya muri development nyine abantu bumve ko haciye igihe. Hari muri 2023 mu mpera, kuko nibwo Hamas yateye. Byatangiye mu kwa 10. Yego. Hari haciye agahirero, ariko reka tugushimire ko wongeye kubona umwanya no kuza ngo tuganire. Wakoze cyane. Murakoze namwe. Ndabona no mu bwanwa harimo urw'umweru. Buramba baragewe nagizemo utubazo tw'ubuhumekero, ukuntu twa grippe, inkorora, ibiki utwo twajima, ariko ntabwo dutuma tutaganira. Steve, ibintu byo mu burasirazuba bw'isi usanzwe bikurikira nk'umunyamakuru uri passionate. Niko bimeze. Ariko n'abadukurikiye babyumve ko byansabye nyine gukora urugendo kugira ngo tumugereho no kongera kumubona nk'umuntu uba warakwamiye mu bindi. Iki kibuga cyacu ibibazo bibamo bituma rimwe na rimwe umuntu ashobora kubyiga ntabikore akabikwepa cyangwa akagira gute. Ariko ni Steve, gahunda yawe mu itangazamakuru imeze ite? Pe uzareka burundu? Oya, ntabwo areka ikintu kikurimo se. Kurireka byo ntibishoboka, kubera ko nyine atari ikintu kiri hanze yanjye. Ko njya no kubyiga nabyize kubera ko nabikundaga, ntabwo ari kwa kundi umwana mutoya ababyeyi bamwohereza ngo ajye muri ibi kuko ari byo bamuhitiyemo. Ni binahisemo, nabyitiyemo ngewe ku bushake, ariko kubw'impamvu zitandukanye. Hari ubwo umuntu aba asa nkaho ari kubaho mu buzima buri ku ruhande, ariko byanga byakunda ndirimo, ahubwo maze igihe ntegura ndaze kurijyamo neza kuruta mbere. Okay. Steve, turagira ngo tuganire kuri iyi ntambara ya Israel na Amerika against Iran. Nta breaking, nta bidasanzwe niyo yaba iri breaking, ntekereza ko waba ubizi. Ariko iyi ntambara imaze ukwezi kurenga deja. Kurenga iminsi. Kurarenga iminsi 2. Ariko mbere yo gutangira kwayo mo hagati iri kuba niki kidasanzwe wabonye nk'umuntu wari usanzwe ukurikira ibyo mwaka karere? Ngewe ikintu nabonye kidasanzwe cyabaye muri iyi ntambara nuko abandi bantu bayumva uko babyakiriye, kuko ngewe ibyabaye nta cyantunguye ahanini kirimo, haba mu gutangira kw'ibitero, kuko n'ubundi ngira ngo no mu biganiro byabanje twagiranye nari narabikubwiye ko intambara hagati ya Israel na Iran na Amerika yari isanzwe ihari, ariko mu buryo buteruye. Yego. Yari hasigaye icyo Abafaransa bita ngo la guerre totale, kugira ngo izabe nyine intambara yeruye. Yego. Nge rero natunguwe, nge nsanzwe nzi ubushobozi bwa Iran, kuko abantu icyo nabonye cyatunguranye nuko abantu batunguwe no kuba Iran ibasha kwihagararaho. Ariko ngewe nari nsanzwe, kuko nari nsanzwe nkurikira imiterere y'igisirikare n'ubutegetsi bwa Iran, nari mbizi yuko intambara bayiteguye, bamaze igihe bayiteguye kuruta uko abantu baba basanzwe babizi, ndetse nzi yuko bazabasha no kwihagararaho. Okay. Ase kuryo wabonaga ko Iran ishobora kujegeza akarere ngo kuri kubikora? Ngewe narabibonaga bitewe nuko nakurikiye imiterere ya Iran. Ku muntu utabasha kubyumva nuko ngo yumve, nigeze kubikubwiraho mbere mvuga ko Iran ifite ikintu kimeze nk'ubwirinzi yubatse, kitari mu buryo bw'ibikoresho bifatika bya gisirikari ikoresha. Icya mbere nakubwiraga ko Iran isanzwe ifite abantu bakurikira ideology, bayumva intekerezo za Repubulika ya Kiyisilamu, politike yayo. Ifite abantu bayumva biteguye kuyirwanira no kuyipfira igihe icyo ari cyo cyose. Abo rero biteguye kwigwa inyuma igihe icyo ari cyo cyose, nari mbizi yuko bahari, kandi igihe icyo ari cyo cyose n'ubundi bazafasha Iran guhangana n'abanzi bayo baramuka bayiteye. Ubwo urebye twavuga nka Hezbollah,
mu minsi ishize abantu babonaga ko yanegekaye yarangiye, ariko nari mbizi ko itarangiye. Bakabona abo muri Yemen bakunda kwita Abahuti, ariko izina biyita bo ubwabo ni Ansarullah. Nari mbizi yuko bagihari kandi bagikomeye, kuko unarebye ni nabo bakomeje guhangana na Israel kugeza agahenge muri Gaza kagaragaye. Ariko nanone hari ikindi gice Iran yari yizigamiye kitakoraga. Icyo ni igice cy'abarwanyi bo muri Iraq. Buriya kuva hazina bagira nabo bagira imitwe myinshi ibumbiye hamwe, ariko habamo Kataib Hezbollah. Ubwo n'indi Hezbollah, ariko nayo bisa nk'aho ari Hezbollah ifite aho ihuriye n'iyo muri Libani, ariko yo nyine ikongera ako kantu Kataib Hezbollah, n'ubundi byose bikajya n'ubundi mu murongo umwe, ndetse n'amabendera yabo ajya gusa. Yego. Uwo ni umutwe utarakoraga, ariko si uko utari uri gukora, wari uri gutegura urugamba. Ni ukuvuga ngo yari reserve force Irani yari yarizigamiye, ntacyo yakora. Bari muri iyi ntambara nabo bayirimo muri iyi ntambara. Ubu bari muri iyi ntambara, bari kurasa ku bwoko bw'Abakurde. Ubwoko bw'Abakurde ko Irani buri yituwe n'amoko menshi, amenshi yiganje muri Irani ni Abaperesi, ubwoko bw'Abaperesi. Hakabamo igice cy'Abakurde rero kiba ku mupaka na Iraq. Icyo gice gihora gishaka kwigenga. Icyo gice rero gifite abarwanyi baba muri Iraq baba bashaka gutera ku butaka ngo bigenge bave muri Iraq, kuko no muri Iraq basa nkaho bigenga. Bafite agace barimo ka autonome, gafite ubwigenge bucagase. Baba bashaka no kwinjira muri Irani ngo bafate igice n'ubundi kiganjemo Abakurde, hanyuma naho bahagire igihugu kigenga. Abo rero ubu bari kuraswaho n'abo barwanyi basanzwe bashyigikiye Irani, hanyuma barwanyi byongeye bakarasa ku birindiro by'ingabo za Amerika muri Iraq n'abambari babo. Ibyo bikaba biri no gutuma abasirikari b'amahanga cyane cyane bo mu bihugu by'i Burayi bari baragiye kurwanya ya mitwe bita y'iterabwoba ya ISIS, bari gupanga deja abenshi bamaze no gusubirayo, n'abandi bari muri gahunda yo gusubira, kuko bari bahari mu buryo ubona ko noneho kuri iyi nshuro bwateza akaga Iran, kuko Amerika yashaka guca kuri abo Bakurde ngo bagabe igitero ku butaka, aba aribo batangira. Hanyuma rero ubwo barwanyi bo muri Iraq na Iran ubwayo bose bari kurasa kuri abo Bakurde. Bigasaba ko noneho Trump igitero cyo kugaba ku butaka gitangirwa n'abasirikari ba Amerika ubu bwabo, mu gihe yateganyaga ko abo Bakurde bazatangira, ahubwo Amerika ikabatera ingabo mu bitugu. Hari amakosa uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ubabonana yaba yarabaye impamvu yo gutuma urugamba rubakomerana kuri urwego? Amakosa rubagora. Amakosa arahari, kandi ntabwo ayo makosa nta n'igihangange kitayagira. Ushobora kubinengera igihugu cy'igihangange cyangwa se umujenerali w'igihangange uyu n'uyu, ariko amateka agaragaza ko benshi mu bwami bwabaga bunakomeye cyangwa se ibihugu bikomeye n'ubundi byacikaga intege bitewe no gusuzugura uwo bahanganye. Buriya ikosa rya mbere mbona Amerika na Israel bakoze ni ukuvuga ko bafashe Irani uko bayumva, ntabwo bayifashe ukiri, ahubwo bayifashe uko bayumva. Ntabwo Irani bayifashe nk'igihugu kidafite igisirikare gikomeye batahangana nacyo, nyine kuvuga ngo ni nk'igisirikare wenda kiri aho ngaho ushobora gukanga ku buryo wagitera ntigisubize. Oya, bari babizi yuko bateye Irani yabasubiza, ahubwo dore iturufu bashakaga bumvaga yakora niyo gufungura umurongo w'urugamba w'imbere mu gihugu. Ko buriya buri butegetsi bwose umwanzi wa mbere uba ushobora guhangana n'ubutegetsi akabutsinda kuruta undi mwanzi wese ni abaturage b'icyo gihugu. Rero kubera ibibazo by'ubukungu abanya-Irani barimo,
kwa kundi umuntu ashobora kuba ashonje kubera inzara, wamusanga ari nk'umwana mu rugo ari kwikubanga ari kurira, ukagira ngo yanze ababyeyi be, ahubwo ari uko abarakariye kuko ari gutekereza ko bakabaye bamugaburiye, yego, ukaba wagira ngo ubwo umujyaniye undi, umushakiye undi se yamwemera. Bibwiraga ko rero nibagaba igitero, yego, nk'iminsi 2-3-4 bakabona bishe wenda umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei, bishe n'abandi bajenerali, bateye n'ahantu navuga hari strategique mu buryo bwa gisirikari, bibwiraga ko ba baturage bazahita nabo bajya mu mihanda, bajye ku nzego za guverinoma, bavuge ko badashaka ubutegetsi bwa kiyisilamu, noneho ari bo bihindurira guverinoma. Nicyo kintu, niryo kosa mbona bumvise uruhande rw'abatavuga rumwe na leta, kandi leta zose zirabagira. Noneho bibwira ko ari amajwi y'abaturage benshi. Mu gihugu gituwe na miliyoni 90, abantu 500,000 bashobora kujya mu muhanda, cyangwa se n'ibihumbi 800, cyangwa se na miliyoni birashoboka, bakigaragambya. Noneho ukagira ngo ubwo abo baturage bose banze leta. yego, Ariko niyo haba harimo abadakunda iyo leta, ariko se niyo batakunda iyo leta, nurasa aho hantu uri kurasa, niba ari urubyiruko, tuvuge ni umusore wari urakariye leta ko yabuze akazi, ariko se nurasa ukica mushiki we, ubwo arakomeza kubwira ngo ngwino ntabare, kandi ari we wamwishe. Ngira ngo n'ikindi kintu, kibazo mbona bahuye nacyo, baba barabikoze ku bushake cyangwa atari ku bushake, ziriya tomahawk zishe bariya abana barenga 160, kiriya cyabaye ikibazo gituma ko buriya wenda ababyeyi barabyumva, abantu muri rusange bari sensible cyane ku bana, ku bana. None iyo by'umwihariko iyo twongeyeho akaba ari mu gihe cy'intambara, noneho bari n'ahantu ku ishuri, abanyeshuri ubwabo bari sensible. Niyo imodoka igiye gutambuka ikabona umunyeshuri irahagarara, niyo nta zebra cross yaba ihari. Iyo wongeyeho rero ngo wisha abana ku ishuri, byahise bitera ikibazo. Ngira ngo n'abari bafite ako gatima muri Iran ubwayo ko kurwanya leta, harimo abavuze batari koko nibyo, wenda leta ntabwo tuyishaka, ariko se abanyamerika n'abanyayisiraheli azaba amahitamo meza? Tuvuge ko leta tuyirwanyije ikavaho bigakunda, none abangaba abanyamerika n'abanyayisiraheli bari kutwicira abana, bizagenda gute? Kuko buriya mu gushaka guhindura ubutegetsi, abantu hari ugiye barakara gusa bakajya nko mu muhanda ngo barashaka ko buhinduka, ariko ntibatekereze ngo ariko buhindutse hakurikiraho iki, hajyaho iki, niki cyasimbura ubwo butegetsi bwari buhari. Bakaba se uriya mwami, uriya gikomangoma, umwana Pahlavi n'ubundi umwana wa Charles Pahlavi, none se we uri gushaka abantu bamufasha kugera ku butegetsi bari kwica abana, bizagenda gute nyuma yaho nabugeraho? Irani yagaragaje ubushobozi bwa misile, Irani yagaragaje ubushobozi bw'amadrone, ku buryo mu by'ukuri byarenze urwego rwo kuvuga ngo birabasha guhangana n'ibikoresho by'abantu bo mu burengerazuba bw'isi, ahubwo byanageze urwego rwo gukoma ku bukungu bwabo. Wagerageza kudufasha abantu bakumva icyo kintu? Mbere na mbere ubukungu byo tuvuze nko ku bukungu, buriya navuga ngo birashoboka ko Iran idafite wenda nk'igisasu kirimbuzi, ariko ifite ibindi bikoresho biri strategique ushobora kugereranya n'icyo gisasu, n'icyo gisasu kirimbuzi. Urabona nko duhereye wenda kuri ibyo bikoresho bya gisirikare ifite, niba kugira ngo nka Patriot ibashe guhanura drone ya Shahid 36 igeze ku bihumbi 20 by'amadolari, ishobora gukoresha misile igeze kuri miliyoni 4 z'amadolari, bivuze ko byanga byakunda ubwo ni
uko barasa, uko Iran yohereza za drone na Amerika na Israel bakarasa za misile zizihanura, bivuze ko urumva amafaranga ari gusohoka uburyo aba ari menshi. Kandi ayo mafaranga yagakoze ibindi muri ibyo bihugu. Yego. Ibyo bihita biba ikibazo. Ariko akaza ku ntwaro nyine ikomeye kurushaho ni iriya nzira uriya muhora wa Hormuz. Gufungura uriya muhora wa Hormuz ntabwo ari ikintu cyakunze kubaho. Twibuke ko mu ntambara yamaze iminsi 12 n'ubundi yagizwemo uruhare yatangijwe na Israel, n'ubundi Amerika ikazi kunganira bigezemo hagati ikarasa ku nganda za nucleaire. Icyo gihe ntabwo Iran yigeze ifunga umuhora wa Hormuz. Yego. Kubera ko hari n'abashoboraga kubyibeshaho baba abanyamerika cyangwa abanya-Israel, kubera ko y'ubwayo Iran urabizi ko iri mu bihano byinshi by'ubukungu bimaze imyaka 47 nk'igihe leta n'ubundi imaze. Nayo rero ibikomoka kuri peteroli icisha muri uriya muhora bikajya mu bihugu bimwe na bimwe bikibasha gukorana nayo ubucuruzi, bigira uruhare runini mu bukungu bwayo. Yego. Ku buryo hari abatekerezaga ko mu gufunga uwo muhora ubwo yawufunga nayo ikaba itari gucishamo bya bicuruzwa. Hari abatekerezaga ko rero ishobora kuzarwana mu bundi buryo ariko ntitekereze gufunga uriya muhora. Gufunga uriya muhora rero no kurasa ku bihugu biyegereye birimo ibirindiro by'abanyamerika byabaye ikibazo gikomeye kigera ku rwego bamwe bashobora kuba mu gutangiza intambara batari baratekereje ko cyagerwaho. Kubera ko Iran navuga ngo yagize strategy twese tutabashaga kumva mbere. Yego. Strategy yo kwihangana. Yego. Strategy yo kwihangana, bakafata ibyo bihano. Iyo ntifate nayo yashobora kuba yaragerageje no gufunga uwo muhora wa Hormuz na mbere. Ivuga ati niba Amerika itemera ko ducuruza peteroli, natwe ntihagire peteroli ica muri uyu muhora wacu ijya ku isoko mpuzamahanga. Yashoboraga kubikora. Yego. Ariko igihe iyo strategy yo kwihangana binajyanye no kugira ngo n'ibindi bihugu bikomeze kuyibona nk'igihugu kidashaka intambara, kidashakira inabi iyi si. Yego. Byo rero nyuma yaho batekerezaga ko nyine bigoye ko yafunga, ariko bakanabwanira musinafunze ishobora gukoresha mine. Nikoresha mine nayo ubwa ntizacisha mu bwato, ariko ubu ntabwo ari strategy iri gukoresha, ahubwo no kuvuga ngo yo hari guca mu bwato ishaka, ubwo idashaka ikabura sawa. Okay. Iran yari ifite ibihugu isanzwe ibamo n'amabloke ibamo. Aya mabloke n'ibihugu babana hari icyo byafashije Iran muri iyi ntambara, niba ntacyo abantu bazaba bakizerera n'uruhande bahanganye nabyo umuntu yabireba, kuko nka Trump ubu ngubu ari kunenga Netanyahu, ari kunenga OTAN ko ntacyo yamufashije. Icyitwa imbaraga zabo mu bana zagiye zifasha iki ku mpande zombi zihanganye? Buriya ikibazo kiba mu bijyanye n'ubufasha nuko nta muntu ushobora kugufasha uko ubishaka. Yego. Umuntu ushobora guhura ushonje akakugurira amata, ntakugurire n'umugati. Yego. Kandi wowe wabishakaga byombi, wenda akakongeraho nayo uzarya ejo. Yego. Nubwo bavuga gutyo, haba ku ruhande rwa Amerika na Israel n'ubundi ibihugu by'i Burayi birabafasha ariko mu rugero ruto. Kuko mbere na mbere n'ijwi nk'iyo wumva uzabona kenshi nka Perezida Emmanuel Macron ari kunenga ngo Iran yagize gutya iri kurasa ku bihugu baturanye, ariko wari wabona avuga ngo anenze kuba Israel na Amerika yararashe kuri Iran. Ntabwo ajya bikora. Yego. Buriya mu buryo bwa diplomasi ni abari inkunga. Nubwo atari gufasha, nubwo Ubufaransa butari gufasha Trump na Netanyahu mu buryo bweruye, ariko iyo bavuze nuko kutabanenga ngo bavuge ko bari mu makosa. Nabyo ni ubufasha buto. Ku ruhande rwa kandi ukibuka ko nk'Ubwongereza
bwemereye Amerika kuba yakoresha ibigo byabo, ariko iyo ihakana kujya mu ntambara, iyo ntishaka kuzohereza indege, ntishaka kohereza misile, ariko ikavuga iti ntacyo niba wenda Amerika ishaka guhagurukira ku birindiro byacu wenda nka biriya biri Diego Garcia n'ubundi abanyamerika bifatanije n'abongereza, ariko kubera biri mu gice gisa nk'aho ari icy'abongereza bibarwa nk'ibirindiro by'abongereza. Nubwo ni ubufasha ariko ni buto. Ku ruhande rwa Irani rero, Irani nayo ubwayo irabizi, ibihugu turetse nka Yemen na Libani na Iraq, tukavuga wenda ku bihugu bikomeye basanzwe ari inshuti bajya bakorana n'imyitozo ya gisirikari, ubwo tukavuga nk'Ubushinwa n'Uburusiya, sibyo ko na Afurika y'Epfo bajya bakorana imyitozo, kandi burya abantu bafatanya imyitozo biba bivuze ko isaha n'isaha bashobora no gufatanya urugamba. Ibyo bihugu ntabwo bitanga ubufasha nk'ubwo twebwe ahari twifuza ko byagatanze. Ariko nanone wenda dushobora gutekereza ngo nk'Uburusiya iyo bufasha Irani mu buryo bwiza, bwari kubasha no kurinda n'abayobozi wenda nka Ayatollah Ali Khamenei, cyangwa se nabo bukaba buri koherezayo intwaro mu gihe turi kubona wenda ngo Irani yarashe Koramushari, ubwoko bwa misile Koramushari iyi n'iyi, ngo yarashe ngo Fata, ngo yakoresheje ikisasi kiniki. Twagombye wenda kuba turi kubona ngo wenda ngo yanakoresheje Kinjari wenda y'Abarusiya, cyangwa se yakoresheje Zircon, cyangwa se yakoresheje Iskanda. Twagombye kuba turi kuvuga ngo hari intwaro, niba nta basirikare b'Uburusiya bari gukora mu buryo buri direct, twagombye wenda kuba turi kubona intwaro zabo. Ariko navuga ngo icyo nzi cyo kandi kiri cyo nuko Uburusiya n'Ubushinwa bifasha Irani mu buryo butagaragarira amaso, keretse umuntu ushaka kubikurikira neza wenda akabiha umwanya. Cyane cyane nk'ubu ngubu amakuru y'ubutasi, amakuru y'ubutasi aranahenda kuruta za misile, kuko amakuru y'ubutasi ni ingenzi cyane. Mbere na mbere umuntu aguhaye Uburusiya ko babushinja kujya buyatanga, hari andi makuru yisumbuye wabibonyeho uko butanga amakuru kuri Irani? Burayatanga, kandi n'ibintu byumvikana. Hanyuma kandi n'Ubushinwa bukayatanga, kandi ayo makuru ni ingenzi. Ukongeraho kandi nanone ko Ubushinwa bukomeza nanone kugura peteroli ya Irani, kandi Irani ikeneye amafaranga, iri mu ntambara ikeneye amafaranga. Ikindi uzi ko nk'Uburusiya ngira ngo nejo hari toni zigera ku 150 bwohereje z'imiti, ibiribwa, ibintu bikenewe. Ibyo byose buriya leta iri mu ntambara, nabikubwiye, buriya ibihanganye mbere na mbere flow y'imbere mu gihugu, abaturage b'imbere mu gihugu, buriya bashonje babuze, yego nubwo hari abari kwicwa cyangwa n'abakomeretse, ariko babonye abakomeretse ntibashobora kubona imiti no kurya, nta kiri gushoboka. Bitanavuze ngo bashyigikiye abari kurwanya, bashobora kubona ko nta yandi mahitamo bose bagiye gushira, bakaba bakwivumbura, ugasanga baguteje ikibazo. Kandi intambara y'imbere mu gihugu biragoye ko wayitsinda. Navuga ko rero mu buryo wenda twakwita butoya, kuko nyine twebwe wenda muri rusange abantu bashaka kubona ubufasha bwa gisirikari bufatika, ariko abarwana intambara buriya bo barabizi ko nk'ayo makuru y'ubutasi ari ingenzi cyane. Ubwo bufasha burahari nubwo twabwita butoya. Hanyuma ikindi, buriya impande zigenda zinjira mu ntambara, n'urugero rwo kwinjira mu ntambara rukiyongera bijyanye n'aho ibintu bigeze. Kuko urabona nk'ubu Yemeni yaba Ansarira dukunda kwita Abahuti, ngira ngo bamaze iminsi aribwo binjiye, ukwezi se niko ari gushize. Ukwezi kwari gushize. Ubwo bijyanye n'aho urugero kubera iki bari baratinze? Ahubwo ngiye nifuza ko bakagombye gukomeza gutinda. Kubera niba uhanganye, niba
Irani ihanganye na Amerika na Israel. Bakaba uburyo bari kurwana basa nkaho buri wese ari gukoresha imbaraga ze zose. Kuba hari imbaraga uvuga uti aka kantu kari inyuma, izi mbaraga zishobora kuzitabaza bibaye ngombwa. Yego. Nibyo na prefera, nibyo nakunda ko yari kuba iretseho gatoya, kimwe nuko nubwo yinjiye hari ikintu yasigaje. Hari intwaro abanyayemeni basigaje kandi bajya bakoresha kandi gakunda. Intwaro basigaje ni iyi. Binjiye ariko ntabwo bavuze ko umuhora wa Babel Mandeb bawufunze. Icyo kora bavuze ko bafunze uwo muhora ku mato y'Abanyamerika n'Abanyayisiraheli. Ariko abandi baremerewe. Yego. Ariko buriya uko iminsi ishobora kugenda ihita, noneho urugamba rukarushaho gukara, bashobora kuwufunga. Kubera iki? Systeme nabonye Iran iri kurwanamo irashaka ko n'umuturage uri Nyamasheke, umuturage uri ahantu hariho hose, buri muntu wese yumva ko iyi ntambara imureba. Nta bundi buryo iri gukoresha, ni ubukungu, uburyo bw'ubukungu. Nujya ku isoko ugasanga isukari waguraga 2,000 kubera ko iri kugera mu gihugu. Uya nibahere ku mufuka w'amakara bikugora. Nibahere ku mufuka w'amakara. Amakara sayo hano iwacu sana amafuka ari amakara aba muri Iran, ava muri Iran. Umufuka w'amakara ubu ngubu uri kugura 25,000. Kuva intambara itangiye amakara yahise azamuka wahi. Abafite igitoro bagikomeyeho, gaze nyine, abafite gaze bayikomeyeho, n'abamakara barayuriza. So nuko n'uwisukari bazayuriza, undi nawe ahite yuriza imbwije azavuye gusoroma mu gishanga kugira ngo nawe abashe kugura isukari. Nuko ngo kimwe kizamuka ikindi kizamuka. Yego, nuko bita bigenda rwose. Hari ibihugu bimwe na bimwe batangiye gusaba ko iminsi y'akazi yo gukorera mu biro igabanuka kugira ngo transport byorohe. Akavuga ngo kuko buriya mu minsi iri imbere bikomeye, ntabwo ikibazo kizaba gisigaye ari cy'amafaranga ngo birahenze. Oya, ahubwo bizabura. Ntabwo gazi izaba ihenze gusa, ahubwo izaba nta nihari. Uzajya aho uyigurira kuko wenda wagize umugisha, wenda urayafite n'amafaranga yo kuyigura. Yego. Niyo baguca n'100 kuri gazi yaguraga wenda n'20,000, wowe urayafite urayatanga, ariko nujya kwishaka uyigure. Yego. Navuga ngo rero Abahuti abansarira binjiye, ariko babaye baretse gufunga uwo muhora. Bavuze ngo utemerewe kuhanyura ni Umunyamerika n'Umunyayisiraheli. Yego. Ariko kuko abandi bari kuhanyuza ibyo bitoro, biri gutuma ibiciro nubwo biri kuzamuka ariko bigenda ku muvuduko utari munini ugereranije nuko byamera hafunze. Kuko ubwo wenda iyo peteroli nica aho muri Babel Mandeb inyuzijwemo n'ikindi gihugu, gishobora no kuyigurisha n'Umunyamerika nawe akayibona, kikayigurisha Umunyayisiraheli nawe akayibona. Ariko noneho nibigera ku rwego babona ko intambara iri kubagora, naho bazawufunga. Nibawufunga still ubukungu nyine buzakomeza kugira. Ahubwo se Steve, wabonye ko bavuga ko iyi ntambara ishobora kugera kuri Afrika, kuko Yemen ituranya na Djibouti, burya ntabwo ari kure, na Somalia yeti muri Somalia hari ibirindiro by'ingabo za Amerika. Kandi urabizi ko ibirindiro by'ingabo za Amerika aho biri hose ni cible aho byagereye yamaze kuba legitime. Ni ukuvuga ngo ni igipimo cyemewe n'amategeko mu rwego mpuzamahanga muri iyi ntambara bahanganye. So Djibouti rero abantu babyumve ko iyi ntambara ishobora kuza kuyigiraho ikibazo, aho ni na Afrika kandi ntabwo ari kure y'iwacu burya. Mu buryo noneho mu buryo buri direct, urukumva ko mu buryo buri indirect yarahageze. Ariko mu buryo buri direct biranashoboka. Hari n'abajya minsi ishize nabonye umugaba w'ingabo za Uganda, yego, Generali Muhoozi Kainerugaba, ari avuga ko biteguye gufasha Israel, bakaba bafata nka Iran, umurwa mukuru wa Iran, mu byumweru 2. Hari umuntu hateye comment aravuga ati ntabwo bazi ko Abahuti kuba bashobora kwinjira biboroheye.
bakaba bashobora kuza ku rugamba. Wenda ni nk'urwenya yabikoze nk'utebye avuga ko bishoboka ko binabaye na ngombwa iyo ntambara ashaka kujya gutera ari gutekereza ko yajya gutera muri Iran ishobora kumusanga muri Uganda akaba ariho bayiganira. Buri intambara niko zitangira. Intambara zitangira ziri kurwanirwa mu gace kamwe, zikagenda zigenda ziyongera zagura imbibi zazo. Nabyo birashoboka. Kandi ikindi ahubwo na Somalia nako na Sudan, yego, na Sudani nk'abahuti ni ahantu bashobora kugaba ibitero ku gice, ntabwo nibuka neza, ariko hari igice gishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hari igice cy'abarwanyi mu mpande zihanganye muri Sudani gishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kandi uzi ko muri iyi ntambara uko byagaragaye muri biriya bihugu byose byegereye hariya bifite ibirindiro by'Abanyamerika, biragaragara ko igihugu gifitemo uruhare runini cyane ari Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. yego. Birashoboka ko rero ikomeje igakomera uko yagenda ikomera, birashoboka. Kandi byongeye dufite n'abantu muri Sudani n'ubundi harimo abayisilamu bamwe, nabonye video bavuga bati intambara yo ku butaka neza twiteguye kujya kuganira Iran. Steve, reka dusoreze kuri kariya karere muri rusange. Ni akarere Amerika yari ifitemo inyungu z'ubukungu, ni akarere yari ifitemo inyungu za diplomasi. Dukurikije biriya bihugu bindi za Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, UAE, ibyo bihugu na Qatar babanaga. Ariko uburyo babanagamo nanone iyi ntambara isize iberetse ko Amerika mwabana mu byiza, ariko ibyago byanyu ntabwo muzabisangira. Buriya bazakomeza kubana bate? Iran yose nk'umuturanyi we bazabana gute kandi ariho habangirije? Kabone nubwo yavugaga ngo ari kurasa inyungu z'umunyamerika. Buriya rero ikintu nanone, ariko icyo ndavuga birajyana naho nuko intambara ibimeze naho igeze. Buriya mu kurasa kuri biriya birindiro by'Abanyamerika n'ahari inyungu zayo muri biriya bihugu, ubona ko Iran ikunda kubanza gutanga impuruza ikabwira ngo abaturage bashobora kuba begereye ahantu hari inyungu z'Abanyamerika, nyabona mwitaze mujye nko mu birometero ibi n'ibi. Kubera iki? Nuko Iran aho ibigira ngo hatagira abasivile bo muri ibyo bihugu bahasiga ubuzima. Kuko buriya leta muri rusange zivuga ko zikorera inyungu z'abaturage, ariko hari ubwo usanga abaturage muri rusange na leta batumvikana ku ngingo nyamukuru, ariko ububasha bukaba buri mu bayobozi. Hari n'umuturage muri Bahrain wari uherutse kugwa no mu kasho, yarashyigikiye Iran. Hari n'abakoze n'imyigaragambyo, hari n'abagiye babona ibisasu bagasohoka bakishima, hari n'abagiye bahamagara ngo Iran zibabohore. Ni ukuvuga ngo rero abayobozi ba biriya bihugu bafite ikibazo cy'uko abaturage babo bakunda Iran. Hanyuma nubwo politike iyo bashobora kuba hari ibyo batahuza, ariko abaturage bo bakunda Iran. Abaturage bakunda Iran. Hanyuma abayobozi bo birashoboka ko Iran batayikunda cyangwa se ngo bayange, ahubwo bari kureba inyungu zabo z'ubutegetsi kugira ngo babugumane. Kuko no kugira nk'ibyo birindiro by'Abanyamerika ntabwo babishyize ku butaka bwabo ku bushake. Ni igitutu, ni igitugu, n'izindi nyungu. Vuga ati wenda turashyira ibirindiro hano, turemvestisa gutya, bakanabizeza ko bashobora kubacungira umutekano, ariko ntabwo nibaza yuko ariko babyizeraga. Ahubwo nuko muri barayobozi ubona ko itandukaniro nkagarukiye gato kurwanya Iran impamvu bigoye. Umuyobozi, hari abayobozi ushobora kubwira ngo turica abaturage 1000 bawe, hagati yawe n'abaturage 1000 urahitamo, agahitamo ko abaturage bagenda bagasigara. Barayobozi ngira ngo bemeye ari amabwiriza no kwakira biriya bigo
kugira ngo batabura ubutegetsi bwabo. Kuko nese niba warabonye ibyabaye muri Iraq ukabona ibyabaye muri Afghanistan, birashoboka ko biriya bihugu byagiye byemera biriya bigo kubera gahato. Bavuga bati nitubyanga ubwo abanyamerika bari abanzi bacu. Ubu rero ikibazo kigiye kubaho, bagiye guhitamo hagati y'abanzi babiri, umwanzi uri kure n'uwo muturanye. Turakomeza kugira bino bigo, turaba turi abanzi ba Iran, turabikuraho tuba abanzi ba Amerika na Israel. iyo equation rero barayirezudira gute ko numva ikomeye? Iyi equation rero equation diplomatique. Iyi equation ni ukuvuga ngo uko intambara izarangira nibyo bizayigena. Ni ukuvuga ngo uruhande rwa Iran ruramutse rutsinze, bashobora buhoro buhoro kuzashaka uburyo biriya bigo biva muri biriya bihugu. Uruhande rwa Iran rutsinzwe byaba bivuze ko ubwo rwatsinzwe kubera ko ibyo Amerika ikomeye, ibyo yavugaga ko nihashyira ibigo izafasha no kubarinda yabigezeho. Ariko hasigara wenda equation mu baturage no bavuga bati nubwo twaba twatsinze, nubwo uruhande rwa Amerika rwaba rwatsinze, ariko ntabwo rwatangije intambara mu izina ryacyo. Niba wenda Qatar hari ibirindiro, ntabwo ibyo intambara ni Amerika neramo cyitsinze, ntabwo ari Qatar izabitsinze, kubera ko si Qatar yatangije urugamba. Uko byagenda kose icyo mpamya nuko ibintu ntibizasubira uko byari bimeze nyuma y'intambara. Yaba Amerika itsinze na Israel, yaba ari Iran itsinze, ntabwo bizakomeza uko byari bimeze, nubwo nanone akenshi iyi ntambara uko bigaragara bishoboka ko bashobora kuzagwa miswi, hakaba insinzi wenda iri politike contre insinzi ya gisirikare. Ya gisirikare kabiyande? Insinzi ya gisirikare biragoye neza ubu none kuvuga ngo ni uruhe ruhande rwayitsinda, ariko hari ubwo uruhande runaka rujya rutsinda intambara mu buryo bwa gisirikare ko rugatsindwa mu buryo bwa politiki. Byabaye Israel yigeze gutsinda Misiri inayambura agace ka Sinai mu buryo bwa gisirikare, ariko mu buryo buri politike biza kurangira ako gace Misiri igasubijwe kubera nayo ibindi yari andi maturufu yari ifite. Birashoboka ko rero Amerika, kubera ko bura Amerika na Israel imirwanire yabo sinzi niba mubibona nka bura yirashe ku baturage cyangwa ibikorwa bya gisivile, iyo babirasheho baba bizi ko babirasheho, baba bashaka kurasa nko ku mutima w'ubutegetsi kugira ngo nk'abaturage bagire ubwoba n'abasirikare bagira ubwoba, ku rwego wenda abasirikare leta ishobora kuvuga ngo mu rwego rwo kugira ngo tugabanye ibyago biri kuva ku baturage, reka tube twakwemera tugire ibyo twemera. Ariko uko bigaragara insinzi ya gisirikare kuri ubu hatiyongeyemo izindi mbaraga ziturutse ahandi, biragoye ko wakwemeza ngo ni uruhe ruhande rwatsindiye intambara. Niyo mpamvu navuga ngo igishoboka ni ukugwa miswi mu buryo bwa gisirikari, noneho hagakurikiraho kureba ngo ninde uratsinda mu buryo kuri politiki. Amerika ishobora kohereza ingabo muri Iran nk'uko uri kubivuga cyangwa Amerika irwana ku butaka? Birashoboka. Dore impamvu. Netanyahu na Trump hari ikintu bahuriyeho, ikintu cyo kwiyemera, kandi ni ubutegetsi bwose burya umutegetsi wese yageze ku rwego ku gasongero, icyo kintu kwiyemera nicyo gikurikiraho. Kubera ko rero icyo kintu cyo kwiyemera biragoye ko bakwemera ngo nonaha reka tube twahagarika intambara, ntego nimwe muzabajyanye nta nimwe ugezweho. Bikaba bishobora gutuma bakora igikorwa njye nakwita cy'ubwiyahuzi cyo kohereza abasirikare hariya, kandi uburyo mbona bari gupanga kohereza abasirikare
bazabanza gukoresha uburyo bw'abasirikari bamanukira mu mitaka. Kandi Iran imaze imyaka myinshi ikora n'iyo myitozo yo guhangana nabo mu buryo bwa gisirikari barwaniye ku butaka. Haba n'ubwo buryo bwo kumanukira mu mitaka, ibyo ni ama-equation yose bakozeho. Kandi noneho nk'ubwo baravuga ngo bafate kirakirwa kukigeraho ni ukumanukira mu mitaka cya Karigi gifite peteroli nyinshi ya Iran. Hanyuma hakaba no gukoresha amato. Gukoresha ayo mato aho ngaho Iran naho izaba yiteguye. Hanyuma ikindi kintu buri intambara ikomeza kugoranira, navuga ko igoye kuruta niyo muri Ukraine tubona, nuko Iran iri gukoresha strategy yo gutuma nyine buri wese yisanga mu rugamba nagarutseho mu kanya kashize. Iran nayo hari amakuru avuga ko nibaza ku butaka nayo ishobora kwinjira muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Igiye kugira yite igiye gushakayo baba abasirikare ba Amerika bariyo, haba ibigo biriyo, no kwihaniza ubutegetsi bwo muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, kubera ko bigaragara ko cyane kuri ubu bushyigikiye Amerika kuruta. Hari n'amafaranga nabonye babahaye, amafaranga agera kuri miliyoni 240 ingahe nari mbibonye, miliyoni 240, hafi miliyoni 270. Yego, birashoboka. Ubwo rero no yadi byo babaye bahaye biri confirmed, nari mbibonye kuri Times of Israel. Ubwo urumva ko Iran iri gufata iyo system yo kuvuga ngo, urabona uribuka Zelensky nawe yohereza abasirikari mu Burusiya. Yego, bamazeyo amezi runaka. Nuko ngo Iran, Amerika na Israel baravuga bati turarasa ku ngomero z'amazi n'amashanyarazi. Iran nayo iti turabirasa aho muri Israel, natwe turabirasaho, tunabirase mu bihugu mufitemo ibigo. Ni ukuvuga ngo rero muraza ku butaka, muza ku butaka turahangana, ariko no ku butaka bw'ibihugu mufitemo ibigo natwe tugeyo. Noneho intambara iba gatogo. Ku buryo nyine n'ibyo bitero byo ku butaka, kandi ibitero buriya byo ku butaka niyo nakwita intambara ya nyayo. Kandi buriya nanone ibitero byo ku butaka nicyo kintu cya mbere kimobiliza abaturage. Buriya abaturage b'igihugu ushobora kubarasaho, karasa misile, ugakoresha indege, ukagira ute utarajya ku butaka. Ariko none iyo ugeze ku butaka, baravuga ati noneho muje kutwigarurira, byarangiye kabaye. Ku buryo ushobora no kubona ubusanzwe mu gisirikare cya Iran mu buryo bwo kurwana bufatika, baheruka kera kugira abasirikare b'abagore, ariko ushobora kubona nabo bahise babinjizamo. Ni ukuvuga ngo igahita iba nka kora muri Vietnam barwanaga, ku buryo niyo nka buri wese nyine yisanga ahatiwe kujya kurwana intambara, kuko noneho baje kwigarurira igihugu. No kurwana, none buri muturage wese ari kurwana bizi ko ari ugupfa no gukira n'ubundi. Okay, Steve, reka tugushimire rero. Murakoze na. Reka tubashimire namwe mwadukurikiye muri iki kiganiro. Turakomeza kubararikira n'ubundi kudukurikira mu bindi biganiro ko turacyari hano kuganira. Ubwo kuri inshuro rero Stephen twatuye kugira ngo nawe duhetekeye nk'umuntu hari hashize igihe tutabonana, ariko kandi nk'umuntu ukurikira ibibera muri aka karere by'umwihariko yagombaga kugira icyo atubwira. Mwadufashije rero kuko mudahari ntabwo twakwiganiriza. Mwakoze kudukurikira muri iki kiganiro, mugira ibihe byiza kandi Imana ibahire.